su Lešije. Na magistralnom putu Paraćin-Zaječar, na 10. kilometru od Paraćina, u samom podnožju brda Babe, stisnute su kuće sela Lešija. Ime dobi po nekadašnjem leštaru, koga je ovdje nekada bilo u izobilju, pa ga i nazvaše Leštije. Po drugom predanju, posle najezde Turaka i strašnog pokolja stanovništva okupljenog na jednoj svetkovini kod manastira, osta mnogo leševa, pa naselje prozvaše Lešijem. Inače, Lešije je jedno od najstarijih sela u Paraćinskoj opštini, a njegovo vekovno postojanje vezano je za crkvu Svete Bogorodice Lešijanske. Istraživanja na kompleksu manastira Lešije potvrđuju da je to najstariji trikonhalni objekat u Pomoravlju i da je sagrađen na kultnom mestu dveju ranijih crkava. U 10. ili 11. veku ovdje je postojala crkva koja je zbog svojih skromnih dimenzija i arhitektonske dorade mogla biti jedino stacionarno kultno mesto pustono žitelja i nikako sedište verskog i duhovnog centra regularne crkve tog vremena. Za istoriju ovog kraja od posebnog značaja je Nemanjin boravak krajem 12. veka. U zahvalnost što mu je pruženo utočište i spasenje, posle poraza od Isaka na Moravi, Nemanja je na temeljima stare crkve podigao crkvu raškog tipa. Od 1346. do 1355. godine vlastelinstvo nad ovim predelima od cara Dušana dobija župan Vukoslav i sve do svoje smrti drži ga u vlasti sa svojim sinovima Držmanom i Crepom. Verovatno da je Vukoslav zatekao znatno oštećenu crkvu pošto je odlučio da na istim temeljima podigne novu. Prema povelji od 15. oktobra 1360. godine jasno se vidi da je crkva sazidana u vreme Urošove vladavine, posle 1355. a pre 1360. godine. Nakon smrti Vukoslava, vlastelinstvo pripada Crepu, budući da mu se brat zamonašio i dobio deo vlastelinstva preko metoha manastira Lešija. Vojvoda Crep je poznat u istoriji po tome što je, komandujući jednim odredom, uspešno sprečio upad Turaka preko granice. Inače, posle Kosovske bitke on se više ne pominje, što znači da je poginuo na Kosovu, kao i većina srpske vlastele. Danas jedna od ulica u Paraćinu, u blizini hale sportova, nosi njegovo ime. Posle Prvog svjetskog rata, na inicijativu Živana Markovića, meštanina sela, Aleksandar Savić, Leka, solunski ratnik, počeo je sa otkopavanjem temelja nekadašnje crkve. Na temeljima starog manastira u delu oltara Živan podiže kamenu kapelicu i pokriva je drvenom građom i plehom. Proširivanje i prepokrivanje crkve završeno je 1989. godine. U toku 1990. godine izrađen je svećnjak, zvono i zvonik, postavljena je ograda oko porte i kapija, a izvršena je i popravka prilaznog puta. Pretpostavlja se da ni manastir, ni sela ne bi bilo da nije bilo ovog izvora planinske vode. Po podacima iz studije Geološkog fakulteta iz Beograda, konstantna temperatura vode je 14,5 stepeni uz prosječnu izdašnost od 8,5 litara u minimumu do 15 litara vode u sekundi u maksimumu. Ovo vrelo predstavlja žilu kucavicu sela jer napaja sve bunare i javne česme, kojih u selu ima ukupno 9. Leš je preseca veliki broj potočića koji idu iz pravca izvora prema reci. Leti se oni kanališu različitim pravcima i služe za navodnjavanje. Odmah ispod izvorišta otkriveno je staro kupatilo za koje se pretpostavlja da je još iz rimskog doba. Po predanju ova voda leči od raznih bolesti očiju i živaca. To je i bio razlog što su meštani nedavno na mestu starog kupatila sagradili lepo oblikovano novo kupatilo za kupanje vernika.
U samom dvorištu crkve Svete Bogorodice postoji i ova prirodna retkost za koju se vezuju razne legende. Iz starog debla vrbe, baš po sredini, izniklo je rodno drvo, dud. Legenda kaže da čaj od grančice duda i kupanje vodom što protiče kraj vrbe pomaže nerotkinjama i boljem zdravlju. Crkvenjak nas je uveravao pričama, pa čak i kumstvom u jednom slučaju, da se ne radi samo o legendi. Naravno, vernicima ostaje da veruju, naročito ako ih je pritisla muka. Još uvek smo u porti, kraj same crkve. Za temelje ovog objekta se veruje da je stariji od same crkve i vezuje se za ime Orlovića Pavla. Svi pisani dokumenti se pozivaju na narodno predanje, ne postoje autentični dokazi o vezi objekta sa Orlović Pavlom. Pretpostavka je da se radi o kuli ili stabilnije građenom zvoniku. U blizini crkve, za čije se postojanje vezuje istorija Lešća, nalazi se zaravan zvana Prnjavor. U prevodu sa staroslovenskog to bi značilo mesto za trgovinu, što ima logike, ako se zna da je manastir bio centar svih zbivanja u ovom kraju. Na području Lešća su postojale naseobine još u vreme Rimljana. U vrhu Babe, na manjoj zaravni, otkrivene su kameni ostaci rimskog utvrđenja, što potvrđuju pronađeni primjerci novca Konstantina III, sina Konstantina Velikog, između 1331. i 1350. godine. Sa položaja koji dominira ravnicom, Rimljani su lako mogli da štite ulaz iz pravca istoka. Inače, objekti na samom vrhu Babe, prema istraživanju doktora Dragića Joksimovića, su Samar, Velika Teskoba, Gradac i Preslo. Ove stene na zapadnoj strani brda u narodu su poznate kao Hajdučki kamen, Kućica i Žuti kamen. Razvoj Lešja kroz kulturno-istorijsku baštinu prati se kroz vekove. Međutim, prvi nezvanični popis stanovništva izvršen je 1827. godine, kada je selo imalo 17 kuća, a zvaničnim popisom iz 1838. godine upisano je 19 domaćinstava. Sljedećim popisom 1863. godine selo je imalo 90 muških i 92 ženske glave, a vrednost nepokretnog imanja je iznosila 2359 dukata cesarskih. Po posljednjem popisu iz 1991. godine Lešje je u 127 domaćinstava imalo 501 stanovnika i 415 hektara korišćenog zemljišta. Do 50. godina selo je živelo statusom totalne feudalne sredine. Kuće su bile jednobrazne, ulazilo se u srednju prostoriju koja se zvala kuća i imala je ognjište. Levo i desno su bile sobe. Kuće su bile opremljene vrlo oskudnim pokućstvom. Od nameštaja je bila sofra sa tronoškama, mali i veliki sto, drveni krevet, načvarnik, dolap, sanduk za brašno i gotovo da je to bilo sve. Podovi su bili zemljani, a zidovi od blata. Kao rasveta služili su fenjeri i lampe. Što se odevanja tiče, sve što je bilo potrebno rađeno je tu, u samom selu. Tkalo se težano platno, šajak, plele čarape, džemperi, šili vuneni kunjevi i suknene pantalone. Jedino su uvjeđenije ljudi kupovali gumene opanke i platnene košulje. Dobar dan, bako. Dobar dan. Koliko imate godina? 79. O, dobre godine. Vidim čuvate ovce. Pa čuvamo, šta ćemo, nismo za drugo. Koliko ima ovaca u selu? Ovaca? Pa eto, ja imam 8, još jedan možda ima 7, 8 do 10. Neki 2, 3, ali nema više. Znači ovo je Nema, što je, jel? gotovo. Jel se vi sećate u vaše vreme kako se pravila odela u selu? Od vune mislite? Da. Od vune, pa eto, vune ovce ošišamo, pa onda peremo vunu, sušimo, onda vlačimo.
naručni grebeni, onda to predemo, pa farbamo. A kako ste farbali pređu? Farbali smo u jasenovu koru, ljuštimo i kazan, pa onda u kazan stavimo koru, pa stavimo pređu, pa onda gajlica, to se kuvalo, posoli se po pređi, tako dok se napuni kazan. Se napuni kazan, onda podlagamo, svako večer ložimo i jutro te podgrejavamo, to za nedelju dana. Kad se navrši nedelja dana, onda povadimo pređu, prokuvamo tu vodu i opet tu pređu stavimo u kazan i tako poslije to izvadimo, suši se i onda pletemo džemperi, šajekset kao za pantalone, šajekset za pantalone, to isto preispede se, pa se tka, pa se valja tamo u valjaonicu, pa se onda tek nosi ko šnajder da se šiju ta odela, muška mislim. Dobro, to kada ofarbate jasenovom korom, kako to, koje boje? To je crna boja. A kako dobijate druge boje? Druge boje, brown boju, dobijemo od orove žile, od orove žile, to isto skopamo žile, pa oljuštimo u koru, pa isto to farbamo u tu koru. To je brown boja. A sivo? A sivo to je od dunjeve, isto od dunje. Kore, isto od žile, od dunje. A žutu boju? Žuta boja, to ti je luka crni. Oljuštimo i ono neljuštanke, isto to farbamo. Znači niste bili samo majstori da ispredete, da izatkate, nego i dobojite? Sve, pa nije malo boja, nije malo nigde, kao dobro da nije malo, ali u to vreme, mislim, posle kad je bilo ratno vreme, nije malo nigde boja, nigde ništa, onda sve smo sami. Industrija za sebe i za sebe, svoje potrebe? Sve. Isto konoplju smo sadili, to težinu što zovemo. Isto to se topi u reku nedelju dana, pa posle se obiva, pa se vlači, pa prede. Tkamo košulje, isto teže, nije malo da se kupi nigde ništa. Gaće ljudi, kao to stoletinu su ili ovako tanje nešto malo. Isto i to smo tkali, suknje isto ženske, sve to bilo od težine, nema ništa da se kupi. Dobro, je li danas lakše živjeti kad ima sve da se kupi? Pa kako da nije lakše? Ono mora da se svunuć prejedemo, molbe skupe se žene, ko zna koliko. Svunuć prejedemo, večeras kod mene, sutra kod druge, tako redom, svako večer. Dobro, veruje li omladina da se nekad mnogo teže živjela nego danas? Pa što znam sad kako oni to cene. Elektrifikacija sela je iz korena izmenila način života. Prva javna rasveta je uvedena 1958. godine. To je vreme nagle izgradnje i preporoda sela. Vezano za stihijski način kako se radilo i gradilo, pravljene su kuće takozvane ciglare i bile su na G, ređe na P, što je uobičajeni izraz za gradnju 60. godina. Počele su da se rade kupatila i da se dovodi voda. Danas nema kuće u Lešju da nema individualno rešen način snabdevanja vodom. Elektrifikacija sela nakon rekonstrukcije električne mreže 1985. godine u potpunosti zadovoljava potrebe stanovništva. Godinu dana pre toga, znači 1984. asfaltirano je oko 2500 metara puteva do sela i kroz selo. Ostalo je neasfaltirano još oko 1000 metara manjih ulica. Telefon ima gotovo svaka kuća. Domaćinstva su opremljena solidnom mehanizacijom za obradu zemlje, pa ipak u Lešju je izraženija nego u drugim selima migracija stanovništva prema gradu. Ova pojava je posebno karakteristična za 60. godine, kada je došlo do intenzivnijeg razvoja industrije. Tipično za agrar u ovom selu je velika usitnjenost parcela. Iz katastarskih podataka atar sela ima oko 480 hektara sa prosječnim veličinama parcela od 15 do 20 ari. Selu danas nedostaje aktivna uloga poljoprivredne zadruge koja bi bila vodič i inspirator, koja bi usmeravala razvoj poljoprivrednika na selu. Odavno napuštena zadruga zemljoradničke zadruge, a nešto kasnije zapušten i sopstveni posjed u ataru sela, niti je pomoć, niti uzor meštanima kako treba obrađivati zemlju. Danas se organizovano otkupljuje samo mleko, a nabavka semenske robe
veštačkog đubriva i ostalog repromaterijala, stvar je mogućnosti i snalažljivosti pojedinaca. Odavno napravljen zadružni dom u selu nikada nije završen, pa Lešje praktično nema dom kulture. Kulturno-zabavni život je potpuno zamro, pa se stariji sa setom sećaju 70. godina. Tada je u selu bilo veoma živo. Lešje je imalo uspešan fudbalski klub, aktivnu omladinsku organizaciju koja je organizovala igranke u svim prilikama, često i 2 puta nedeljno, četvrtkom i subotom. Prvi srednjoškolci imali su priliku da se druže, zabavljaju i zaljubljuju. Već godinama u selu gotovo da se nije zaigralo. Možda je zbog toga priličan broj momaka starijih od 30 godina. Verovatno je i zbog toga u osnovnoj školi Branko Krsmanović u 4 razreda samo 18 dece. Već se dešavalo da zbog nedovoljnog broja učenika u jednom razredu učenici putuju u Donju Mutnicu. Kako smo počeli priču sa crkvom, tu je i završavamo. Međutim, za meštane Lešja priča je počela 1989. godine, kada su počeli sa obnovom crkvenih objekata. Od 1994. godine gradi se ovaj prelepi konak i ovih dana se pokriva. Ni tu za Lešjane nije kraj priče. Čvrsto su rešili da isključivo iz dobrovoljnih priloga i najviše dobrovoljnim radom sazidaju novu crkvu. Nije kraj priče o Lešju i Lešjanima. Posjetili smo mi ovih dana Lešje ponovo, 3 godine posle ove reportaže koju smo napravili tamo negde 98. godine. Međutim, pre nego što pogledamo tu reportažu, da pogledamo ko su sponzori ove emisije. Ortodent. Naš program proizvoda i usluga obuhvata izradu lamperije, brodskog poda, lajsni, parketa i ostalih predmeta od drveta. Obezbeđen prevoz svih proizvoda. SZR Šuma. Uz robu široke potrošnje i otkup mleka, Lešjanima nudi i prevozničke usluge. Pozovite nas. Mix Parket iz Leše proizvodi parket svih vrsta i dimenzije u skladu sa jugoslovenskim standardom i prodaje po veoma povoljnim cenama. Mix Parket. Novo u Paraćinu, mesara Milić u tržnom centru kod Nove zelene pijace u ulici Vojvode Mišiće. U mesari Milić možete naći bogat izbor svežeg mesa i suhomesnatih proizvoda, a sve to po proizvođačkim cenama. Mesara Milić u Paraćinu. Interkomerc Lešje. Velikoprodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića. Diskontna prodaja i ambulantna dostava kupcima. Poslujte sa najboljima. Interkomerc. Mali salon velikih proizvođača. Sony, Samsung, Daewoo, Philips, GVC i ostali. Gold Media, Paraćin. Bio je to naš generalni sponsor emisije i ljubazni sponzori emisije iz Lešja. Zaista im se od srca zahvaljujemo na saradnji. A kako rekoh malo pre, ovih dana smo obišli ponovo Lešje, razgovarali sa ljudima iz lokalne samouprave i sa još nekim ljudima iz sela, pa da pogledamo šta smo to zabeležili ovih dana. Kuće Lešja vide se iz daleka, a Lešjani iz svojih kuća vide još dalje. Hoće li njihov pogled biti vodilja u jednom ili drugom pravcu, i danas je aktuelno pitanje. U ovom tipično planinskom selu sa uzanim i strmim ulicama, gotovo da se ništa nije promenilo u poslednje 3 godine.
Izostalo je planirano asfaltiranje preostalih seoskih ulica. Ništa se nije uradilo po pitanju adaptacije doma kulture, uređenja fudbalskog igrališta, poljskih puteva. Još uvek nije rešen ni spor mesne zajednice sa poljoprivrednom zadrugom 7. juli oko vraćanja selu nekadašnjih utrina, površine oko 12 hektara. Dakle, u selu ništa novo. Iznad sela, na prostoru vekovnog okupljanja naroda ovdašnjeg, istorija je dobila nove sadržaje. Bogu hvala, vidimo, završili ste konak u porti crkvenoj. Hvala Bogu, uradili smo prvi deo koji je pokriveno i unutra urađeno polovine omalterisano koje su za funkciju koje možda se koriste. A hvala Bogu što smo bili planirali za temelje crkve, pošto su vremena bila kritična, bili su ratovi i besparice i sve to, ostavili smo za naredni period, pa da će Bog da i temelje započnemo za nove crkve i da se sve ostale poslove koje imamo ovde da se mogu privesti kraju i da se nešto uradi još više. Da li ima sponzora, ima donatora da se javi? Vidimo, nisu još uvek sređene prostorije u konaku. Kad to nameravate da uradite? Pa prostorije nisu sređene. Sređene su ove prostorije koje su najnužne za funkcionisanje i za potrebe slavlja i za ovo, a ostale prostorije tokom kad bude došao neko da služi ovde, ovo bit ćemo u toku da završimo i ostale prostorije. A prvenstveno bi bilo sada u planu da se započnu temelji nove crkve. Očekujemo i nadamo se da i tražit ćemo sponzore i ljude dobre volje koji žele da pomognu oko izgradnje nove crkve. U dosadašnjoj izgradnji konaka učestvovao je veliki broj donatora. Utrošeno je mnogo dobrovoljnih radnih dana da bi se podiglo ovoliko zdanje. Lep i funkcionalan konak ispod sivih litica babe samo je deo osmišljenog prostora za buduća pokolenja. Crkvena porta i njeno okruženje deluju kao uređeni park. Dodali se tome čist vazduh i pitka planinska voda, onda je razumljivo što ljudi iz okolnih mesta sve češće ovde proslavljaju zanatske slave. Lep običaj na lepom mestu. Međutim, na istom prostoru naišli smo na tragove kvarnog zanatstva. U temelju srednjovekovne kule, sa koje se po predanju videla kula Todora od Stalaća, prošle zime je iskopana jama duboka oko 3 metra. Vešto kopan bunar nije bio u cilju restauracije temelja kule. Očigledno da je neko tražio zakopano blago. Sa crkvenog platoa razleže se pogled po Kulajni, okolnim selima, Pomoravskoj dolini. Ispod crkve, na nizbrdici Babe, stislo se i miruje Lešje. U selu je do pre par godina bilo 10-ak poljoprivrednih domaćinstava. Danas ih nema ni toliko. Pored živinarstva, jedino uspešne poljoprivredne proizvodnje, interesantno je da se poslednjih godina ljudi sve ozbiljnije bave pčelarstvom. Nismo ni znali da u Lešju ima toliko pčelara. Koliko vi imate košnice? Lično ja imam 80-ak i nešto kuća. Od kad se bavite pčelarstvom? Mi smo relativno mladi pčelari, ja i moj kolega tu u selu Jetis Miodrag. Mi se bavimo od 94. tada smo uzeli rojeve, znači to je relativno 6 godina, eto 7, a dogurali smo do neke velike cifre. O kakvom se tipu košnice radi? Koliko je čist med? Rekao ste u nekom našem razgovoru pre ovog snimanja da se radi o izuzetno čistom medu. Da, to je izuzetno kvalitetan med, to je u Dandelblatovim košnicama gde se koriste polunastavci u kojim ne zaleže nikada matica.
To se tako reći zove devičansko saće, gde se samo vrca med. Stavi se polumedište, nikada se ne leči, leči se dole plodište, ali u medištu nikada. Uvek je čist med. Posle vrcanja to se ostavlja i ne koristi se više. Znači u proleće stavimo polumedište, kada bude trebalo ispred bagrama, odatle skidamo med, u jesen ponovo skidamo livatski i onda pakujemo to. I to je znači najčistiji med. Što se toga tiče, košnica je velikog prostora, dobra za razvoj pčela, može da se stavi velike količine meda u njoj i do 20 kg, koliko je otprilike negde i dobro za razvoj, prolesni razvoj. I to toliko. Vidimo da su pčele počele rano da rade. Početak februara, a kao da je usred proleća. To je doprinela izuzetno ova klima, toplota koja se javila i u januaru i sada u februaru. I to je zbog toga. Inače, pčelinje društvo se obnavlja krajem januara, počinje obnova života jer osećaju da izumiru i onda moraju da se obnavljaju da bi narednu sezonu nastavile. Sad je aktuelna leska, je li tako? Da. Da, sada je ovo prašak koji se vidi da pčele donose, polenov prah sa leske. Mahom sa leske. Kako bi lešje bilo bez leske? Kako bi lešje bilo bez leske? Šta znam po čemu je dobilo ime, ali leska je sada, donosi su košnicu. Do bagremovog i livatskog cveta pčele se zadovoljavaju i cvetom leske. Sve u svoje vreme. A to bi se reklo i za ovu kuću podignutu 1845. godine. Nekada se u njoj verovatno čuvalo vino, a današnji vlasnik, eto, odlaže med. Koliko se i taj posao isplati, teško je reći, jer Dragan tvrdi da je med jeftin, da jeftiniji ne može biti. Samo 150 dinara za kilogram. Proba, naravno, ništa ne košta. Činjenica da u selu odavno ne teče med i mleko, vidljiva je i u Lešiju. Gospodine Jeftiću, Lešje je lepo selo, lepo mesto. Međutim, ima stvari, očigledno, koje ga ruže. Pa jeste, upravo ste, Lešje je izuzetno lepo selo sa izuzetnim reljefom i narod je pitom dobar, samo ima puno nedovršenih stvari, neurađenih u prošlom sazivu, prošle mesne zajednice, neangažovanje Rasula je bilo opšte, niko ništa nije radio, a to možete i sami da se uverite, pogledajte dom u kakvom je stanju, pogledajte ulice, jednostavno nama prestoji jedno veliko čišćenje sela da bi se to dovelo neki normalan red, da liči na jednu zajednicu, kako da nazovem, nešto što će da liči kad neko dođe i da vidi sve to što ima. Šta ste vi meštanima obećali u predizbornoj kampanji za izbor predsjednika mesne zajednice? Pa ja sam i moja ekipa, nisam samo ja, nego nas 9, pošto nas 9 ima u mesnoj zajednici, obećali smo meštanima da kao prioritetnu stvar i prvu stvar koju treba da uradimo, dovođenje tog doma u neko pristojno stanje, pošto sada trenutno nismo u mogućnosti da pravimo novi dom i da nešto radimo, jer ipak je Lešje veoma malo selo, da uredimo jednu kancelariju gde može narod da se skupi, jer mi nemamo gde da sazovemo skupštinu mesne zajednice, jednostavno skupljamo se po privatnim kućama da bismo održali neku sednicu da bi se o nečemu dogovorili. Obećali smo da bivšu Šumadinu prodavnicu, vidjet ćete i sami u kakvom je ona stanju, dovedemo u neki red, da to možemo da damo omladini na korišćenje, da jednostavno mogu njihove žurke, rođendane i tako njihove druženja da organizuju tu, da im to malo dovedemo u pristojno stanje, da im obećali smo omladini taj dom da se malo dovedu u red, da im ugradimo neki sto za stolni tenis i te sportske igre male. Kad su sportske aktivnosti u pitanju, mi smo svojevremeno razgovarali, vi ste imali fudbalski klub Lešjanin, u kakvom je stanju stadion, igralište, šta tu nameravate? Pa to je prosto sramota i da se priča. Ali kad biste videli to igralište, to je jedno obično smetlište, tu niko nije vodio računa o tome, bacano je sve i svašta, to je jedan prioritetni zadatak odmah
prvim danima kad je bude lepo vreme da se to očisti, da se dovede u pristojno stanje i da se organizuje i da se napravi jedno smetlište gde će svaki građanin sela Lešća da može da odnese i da baci taj otpad, da to ne bude negde pored puta i da to liči na nešto. Planiramo da napravimo gore kod crkve igralište za male sportove, znači za mali fudbal, odbojku, košarku. Idemo na to da, jer je to jedan izvanredan vazduh, jedna izvanredna klima, jedan izvanredan lep ambijent gde bi mogla deca da dođu, jer se mi suočavamo sa jednim velikim problemom u Lešju. Mi imamo jedno 30% od 100 domaćinstva i ne znam da je baš tačno, gde je 30% staračko domaćinstvo. Narod odlazi iz sela, a mi ćemo da probamo da to zaustavimo, da vratimo jedan deo, ako je moguće, te mladeži, da dođu da žive u to Lešje i da to Lešje jednog dana ne izumre, da jednostavno ne ostanemo na 10-15 kuća. Vi imate lepu prirodnu vodu, česme na sve strane. Jeste to uredili? Nijedna česma nije ni dirnuta. Čak su mnoge i presušile nepažnjom, neodgovornim ponašanjem. Koliko građana, toliko i ovih predsjednika ranijih. Niko to nije održavao. Tu nam je u planu da sve česme u selu, da ima ih 5-6, da obnovimo, da bar ta voda bude blago i da se to ne izgubi, jer nama je to u Lešju jedina stvar koja nas zadržava u Lešju, jer smo prebogati sa vodom. U nekoj daljoj perspektivi je da vodu sa našeg izvora gore kod crkve uradimo vodova za celo selo. Ali sve je to o tom potom, vidjet ćemo kako bude situacija, kako bude stanje, kako budemo mogli, tako ćemo da radimo. Vama je istekao samodoprinos 2000. godine. Nameravate li da raspišete novi samodoprinos u ime dogradnje, izgradnje svega ovoga o čemu ste pričali? Pa mi smo imali raspisan samodoprinos i to je do 2000. godine završeno sa tim samodoprinosom. Planiramo, ali kažemo sve ćemo to da uradimo kad taj dom osposobimo da možemo da skupimo narod, da imamo jednostavno gde da se skupimo i da pitamo narod da li to narod hoće, da li može, da li u ovoj situaciji, jer je vrlo nezgodna situacija, teško se živi. Pa ako narod raspoložen, raspisat ćemo samodoprinos, jer bez samodoprinosa nema života u ovom selu. A Lešju malo nedostaje da bude drugi Ozren, kako ga meštani već nazivaju. Samo poređenje sa vazdušnom banjom dovoljna je potvrda privrženosti meštana ovom ambijentu. Savet mesne zajednice očigledno računa na tu okolnost i spreman je da učini mnogo više nego do sada na uređenju sela. Gospodine Jovanović, koji je vaš recept da ovako lepo selo kao što je Lešje bude još lepše? Ja mislim da svaki meštanin na našem selu nosi u sebi ubeđenje da je Lešje nešto posebno i da je stvarno lepo. Prednost našeg sela je u mogućnosti da ga obradi u punom smislu, imajući u vidu da dok su ostala sela gasila samodoprinos, samodoprinos možda teče do pre mjesec dana i po svojoj plici teče i u buduće. Sredstva stoje na žiru računu, imajući u vidu da površina sela ne zahvata veliki prostor, vrlo lako može da se uredi i da bude to primećeno u roku od par mjeseci, imajući u vidu sada loše vreme, ne radi se ništa. Dosadašnji rad je bio ne tako upadljiv, imajući u vidu da je bio zadužen jedan čovjek u smislu poverenika. Sada kad je lokalna samouprava u mogućnosti da odlučuje sa 10 čovjeka, veća im je mogućnost i garancija da ne bi bilo u smislu neke zloupotrebe i zameranja. Međutim, meštani u selu moraju da znaju jedno, da ne može niko da im uredi selo ili bilo šta uradi ako oni time nisu sami jednostavno angažovani. Prema tome, ako ta 10 čovjeka u savjetu mesne zajednice budu svojim primjerom radili, u krajnjoj liniji 10 njih po 50 metra samog svoje ograde i komšija, svi ostali moraju to sigurno će prihvatiti, imajući u vidu da od tih svih članova savjeta mesne zajednice su stvarno momci, mlađi ljudi, na čelu sa predsjednikom mesne zajednice, koji je stvarno maksimalno
s namerom da se angažuje i da se pokaže, ne u smislu da se eksponira. Jednostavno čovjek koji tu živi i mi svi koji živimo imamo nameru da učinimo to da selo bude lepše ili bolje. Ali jednostavno, ako svako ispred svoje ograde skloni kamen, granje, balvan i sve ostalo, ono što na prvo u čovjeku padne u oči, vidjet će se puno toga da je promenjeno. Ne trebaju tu neka sredstva u startu mnogo. U krajnjoj liniji Lešje ima okvir tog mesečnog doprinosa negdje oko 7-8 hiljade maraka, može da se uradi dosta. Treće, ono što bih savjetovao uz pomoć svih ostalih struktura, to je nešto drugo što treba uraditi. Asfaltiranje puta je dosta skupo, zna se to koliko 1 kilometar košta. Mi imamo tu prednost da rudnik Baba koji se eksploatiše preko ovog našeg puta, imajući u vidu da sav materijal se tu prevozi, može da se, mi imamo neke ugovore sa staklarom koja za pohvalu je uvek izlazila u susret i nikad nije pravila tu probleme. Uz naše angažovanje može taj put da se efektno održava, što se tiče lično njega. Treće, po pitanju Doma kulture i ostale, vjerojatno ste gore to videli i snimili na reportaži, to se pokazuje da se uz jedno blago renoviranje, čišćenje može dati na upotrebu mladeži koja se okuplja uveče ovde, jer sada dok je zima nema toliko baš mogućnosti za neka bliža okupljanja dece i u smislu razonode. U svakom slučaju Lešće čekaju lepši dani. Ljudi su raspoloženi da urade nešto sa sobom, da urade nešto sa ovim selom. Potrebno je verovatno i nekih dopunskih sredstava obezbediti, ali važno je da ljudi imaju dobru volju da urade nešto bolje za ovo selo. Imaju dobru volju, za razliku od ovih 10 godina koje jednostavno se iščekivalo može ili ne može, mada je Lešće dobilo dosta, za razliku od ostalih sela, ali ne može se očekivati koliko ima 36 sela da se samo mi očekujemo, nama je dovoljna podrška, imajući u vidu sad da su opštinske strukture, sklop iskustva, mladosti, entuzijazma, dovoljno nam je da nas obiđu. Lešju su dobrodošli svi gosti, naročito oni koji mogu i hoće da pomognu. A kad se nešto hoće, uvek se nađe načina. Ako se neće, uvek se nađe razlog. Ako na raskrsnici puta Paraćin-Zaječar kod motela Doroteje krenete udesno ka planini Baba, naići ćete na omaleno selo Paraćinske opštine Lešje. Lešje je svojih nešto preko 100